nyuma y'imyaka 8 basezeranye imbere y'amategeko n'umugore we bagahita ababana. Clapton Kibonke yemeje ko we n'umugore we bagiye gukora indi mihango y'ubukwe yari isigaye, harimo uwo gusaba no gukwa no gusezerana imbere y'Imana. Imihango y'ubukwe bwa Clapton n'umugore we Ntambara Mutoni Jackie babyaranye abana batatu iteganyijwe kuwa 4 Mata 2026. Umuhango wo gusaba no gukwa uteganyijwe kubera Rwempashya ahani mu karere ka Nyagatare kuwa 4 Mata 2026. Bazahita abanasezerana imbere y'Imana, bizabera Gasingamira ko Center Rwempashya muri kano karere n'ubundi ka Nyagatare. Clapton wasezeranye mu mategeko muri 2018 yakunze kuvuga ko yahisemo gusezerana imbere y'amategeko agahita abana n'umugore we kuko nta bushobozi yari afite bwo gukora indi mihango. Nyuma y'igihe gito ababibarutse imfura yabo mu gihe muri 2022 aribwo bibarutse ubuheta bwabo, muri 2024 bibaruka umwana wabo wa gatatu. Clapton Kibonke numwe mu bakinnyi ba filime bubatse izina, akabazwi cyane muri Seburikoko umuturanyi muri filime ye bwite, ndetse na Mugisha na Rusine muri filime yikorera ubwe ku giti cye. Abantu Abanyagatare muri tayari kwakira Clapton Kibonke.